Mutaratara mweru wa githomo wa 2663 uriokoretwo gikio kabiru mathukuru-ini 33 guothe bururi-ini urongoreirie kuguna murutwo wothe hari kugacirithia na gutheremia taranda yake mugaru na mutaratara wa 844 uria urahuthika kwa ihinda riri. Kaunti ya Kajiado, thirikari ya Joseph Ole Lenku inyitanire na thirikari nene ni ikoretwo igithomithia arutani 700 niguo kuhota gutwarithia mutaratara ucio na mbere hatari mihinga o yothe. Kuringana na murugamiriri wa githomo kaunti-ini yo Samuel Seki, ni meguthi na mbere na guthomithia arutani niguo gutigirira mutaratara ucio ni wahimbirio. Tumeshikana na county government pamoja na national government ili tuweze kulete mabadiliko ambayo inatakikana na national government pamoja na county government kuhakikisha ya kwamba mfumo huu mpya ambao unakuja wa elimu tumeweza kuitekeleza kwa wakati unaofaa. Onakuhana uguo ng'aragu nene rigumire county yo ni cungiriirie ciana nyingi guikara micii ni undu wa kuhuta. Girifotera Kameme TV, ritwa riakwa ni Mwihaki wa Kamau.